warri sadeessa warra khabiitha wasakha fokkotootaan isiniin jaa warra haqarra jiruufis hin tumsan nama dilii hojjetus hin dhoowwan isaan ka jiraataniif kursii isaanii salphattuu qofaafi jiraatanii maallaqii isaan baankiirraa qabu haa guuttamu malee hawaasni waan keessa jiru isaan hin geenyan ni halaakamna wafiina saalihuun haara warri gaggaariin nu keessa jiraniin ni halaakamnaa hii jetteen qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am ni halaakamtanii namni ribaa nyaatu vampaayerin isiniin jaa dhiiga namaa xuuxuu jira moo kam qushaasha xurii wasakha nyaachuu jira moo kam sunnaa hin jijjiiramneen isiniin jaa bakka wasakhaa hakki isaa oduu nyaatuu du'een isiniin jaa obboleeyyan keenya islaamaa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كيك إسلاما خطبان تينيا متدورين إسيدا odoo markabni hin liqimsamne duratti jetti wanni isiin irratti deemtuusi waa afuri obboleeyyan kiyya ka islaamaa markaba tokko hammeenya dilii hojjechuun qabdu dilii hojjechuun khaatimaa namarraa balleessiti eeganaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa mataa natuub yoom gama rabbii deebinaa ka ja'u irratti deemtii jechu tanaafuu yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiidhaanaa kannaan isiniin jaa markaba takka obboleeyyan kiyya ka islaamaa markaba tana namuutuu yaabbatee jira namni gaariinis namni hamaanis yaabbatee jira yoo markabni tun nagaya baate cufni ilma namaatu nagaya baa yoo markabni tun gharraqamte ammoo wali'iyaadhu billaa namuutuu waliini halaakamna markabni tun obboleeyyan kiyya ka islaamaa hawaasaan isiniin jaa hawaasa kana keessaas namni jiru nama sadii warri duraa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nama lubbuu isaatiif qaceelee ilma namaatiif qaceelchuudhaaf tattaaffii godhu rabbiin anaa fi isiniif muslima cufaatu warra kanarraa rabbiin waa godhu warri lammadaa ammoo warra maaseetaati warra cubbuu hojjetu warri sadeessa warra khabiitha wasakha fokkotootaan isiniin jaa warra haqarra jiruufis hin tumsan nama dilii hojjetus hin dhoowwan isaan ka jiraataniif kursii isaanii salphattuu qofaafi jiraatanii maallaqii isaan baankiirraa qabu haa guuttamu malee hawaasni waan keessa jiru isaan hin geenyan isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo musiibaan takka buute wali'iyaadhu billah allahan jalla jalaalu abalu nama gaariidha rabbi sodaata leeylii dhaabbata daawaa godhaa jechuudhaaf kanu dhiisu hin seenaan isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa نشوفاتو والعياذ بالله ولماني غرقمنا تنقافتك أمانتية زينب بنت جاش رضي الله عنها والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزئا قياتك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أماتي زينب رضي الله عنها حال بارقاتين رفتاتين إسرتي ألسينني يقول صلى الله عليه وآله وسلم حال جاؤني إرتي ألسينني لا إله إلا الله ويل للعرب حق أن قبر من الله مليه انجروا
ويل هلاكني تهادا للعرب أرما عربا كناف هلاكني تهادا غافا سنين كيست رسول صلى الله عليه وآله وسلم عرب جاء والندويف بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وان عربني درا اتعامنا نيف ملي إلمنا ما شفاتيفو هلاكات الجرا الران تنان كيست تجي فتيا من ردم يأجوج ومأجوج شوفان يأجوج في يأجوج مثل هذه فكاتا كناتي تبنا ميجي فهلك نها مرتيسي قبيسا الإبهام أبو قدو في والتي تليها تأيستي أنت أبو قدو تنامي جالوان كيا كإسلاما تأيستي أنت تنا نها مرتيسين أكنا قد شوفان ذو القرنين رضي الله عنه شوفسن همنا تكاتو بنا ميجي قياسا همنا كبنمت أمانتنا هممين سننجا جالوان كيا كإسلاما همنا توتو بنا ميجناني فقلت جت أمانتي رضي الله عنها يا رسول الله يا إرجما ربي أنا أهلك وفينا الصالحون نهلا كمنا وفينا الصالحون هارا ورق الجارين نكيس جرانين نهلا كمنا هي جتين قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم نهلا كمتني إذا كثر يروه الدمات الخبث والنفقة يروه الدمات نهلا كمتني جي والإياذ بالله نسنينجا دنتا في صالحة تنسنجابر مصيبان بونان ولماني نؤتمالي نمتوك ورد لاوا سنقفرتي كغبابتو هنسينان سننجا جالو وانكي كإسلاما نمني أني ربي تأمني جو جالو وانكي كإسلاما أبا فدي صداداف تلتتي أججو هم ترى دورغو هندي سوني سننجا جالو وانكي كإسلاما لبوتي سندورا لبوتي يافي سنين دامتنا وان فوقتا تكويو أغرتن رو واداني سننجا أبولي ينكي كإسلاما غرو غرسا حكمة جالالان إفغا قبودان رو قبدني ملي نمني غارين نكيس جراتف الله جل جلاله كانوا ديسو هنسينان سننجا أبولي ينكي كإسلاما تلمدا أو وكنان أدون سنتين دير سنة دلي حججون سببات كينيا تي جالو وانكي كإسلاما أمة مسلمة يو أمانتنا الدنيا كيسة تلالتني إغني كينيا ركيشا أدورة تكاتو نورك آلي داني سننجا سببني كنچو فاتس سبب دلي تي جالو وانكي كإسلاما إبادة ربي چوفا كيسة تي تلسا كشلپي أكتانو تنوغوتي دلي دا مي غافي تكاني سنغافد لبوتي سندورا تيان غافد جالو وانكي كإسلاما أكا رمضان كيسة تي قرآن قرأو جرسن akkasitti ammantana qur'aana qara'utti ni jirra anaa fi sinuu jaalowwan kiyya ka islaama nama rabbiin rahmata godheef malee kan qubaa'uu hin qabuun isiniin jaa ramadaanni baanaan duruun maasee ta isatti ba'een isiniin jaa nas'alullaha assalaamata wal aafiya sababaa diliin khaatimaa namaa itti baddiisan ammoo rabbiin khaatimaatii yaafitee sanuu nuuf haa tolchuun isiniin jaa bar obboleeyyan kiyya dilii hojjechuun khaatimaa namaatiti namarraa balleessitii obboleeyyan kiyya ka islaamaa إنوا أما صدرة ولينجنة تكينيا تولينجنة إربريدان تاريخ دبيزه كذا إن شاء الله تعالى تاريخان أمانتنا إسنيهمو تاريخ كنا حافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه رحمة واسعة كتاب إساء الياني ألماتي كبناوا أكبي مئاوا أكبي شان كبناوا أتيكي ستي إبسين إسنينجا حديث كده سديتفا حديثني إساسا حديث بريدة قباب سنة والحديث في سيل الجامع وفي السلسلة من حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوا وخالق الناس بخلق حسن حديثة يرو إبسو تاريخ غربات وكوت في دي جالو وانكي كإسلاما غربان سم مكان إسا مال جامع سيدن أبو محمد حبيب جامع إني كن ركوبة أما إرهدون نمني مسلمة اتمو كرمي سنيني مكرمين سنينجا والإياذ بالله إني كوني ربا داني دلدلا جالو وانكي كإسلاما ربا دان نما دلدلو ولتك أبتي جالو وانكي كإسلاما هوري إساكنا غافكان Odoo deemu jiruutiti jolleetiti qoo kubbaa tabartu takka irra dhufe obboleeyyan kiyya yeroo kana jolleen tun maal jaaniin ni beeytanii jaa'a aakilu ribaa jaaniin gurbaan ribaa nyaatu dhufee jiraa jaaniin mee eenyuutuutu itti hime obboleeyyan kiyya ka islaama akka waliin jenne san jalatti yoo dilii hojjanne
Allahan jalla jalaalu gabanaa teenya alatti baasaan isinin jaa keessaa'uu akka nama muslimaatitti Allahan jalla jalaalu nu agaraa janneetitti amannamoo kam yoo nun agaruu jenne wal iyaadu billaa kafarree jirraan isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa odoo ammoo inni nu agaruu dilirratti yoo jeena taane wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ajaa nuti keessa jirru san hawaasa cufarrattuu waan nuti keessa jirru san dhageenya Allahan jalla jalaalu ya'lamu sirra wa akhfaa iccitiifi waan iccitii gadii bar jabduu obboleeyyan kiyya ta'atuu hin beekne san qabeeku hawaasni ammoo fooleedhaani nu beekaa yoo nama gaarii taate warabbil kaaba gaarummaa ta'e ammistanyaa miti addunyaan guutuun akkasi beeytu si godhaa hamtuu yoo taates wal iyaadu billaa akkasi naguyuma mudawwara uffatee masgiida deddeebi'a malee yayyii mudawwaraatii sinjaan hijaaba naguyuma fudhatte malee haadhihi fadluuk manaaxiidhaa ja'aniiti nu arrabsaniin isinin ja'a eenyuutu ijoollee tana itti hime ajallakumullah jaa'a aakilu riba yeroo kana booyaatiti gara mana isaa deeme ilaahi afshayta sirrii ila sibyaan iccitiitiyya ijoollee xixiqqootti yaa rabbi na baasta hanga isaan biratti naqaanyeesitu kanammaa hin eegu horiitiyya arraawulii an hidhamaadha horiitiyya tanaaniif if bitee hidharraa if bilisoomsaa jeeti maallaqa isaa cufaatuu jaalawwan kiyya ka islaamaa sadaqaa kannate eegana tawbaa deebi'e akka waliin jenne sharxii saniin ibaadaa as fudhate yeroo xiqqoo booda obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammas rabbiin jalla jalaalu rabbii fadheetiti isaan ijoollee sanirra dabaree yeroo kana ammaan tana maal ja'anii isa moggaasan ni beeytanii gurbaan rabbi akkaan gabbaru san dhufee jiraa ja'aniititti kubbaa dhaabaniifin isinin jaa obboleeyyan kiyya yoo tawbaa dhugaa san deebite wallaahi alladhii laa ilaaha gayru anarraa qabadhuun sin jaabar qarriinfooteetin saahiboonni kee warri duraan dilirratti wajji gammaddee akkasitti dhadheerattan san cufaatu ija keessa silaalullee ni sodaatanii maaliif tawbaa dhugaa deebite ga shumburroo masgiidaa guyyaa taate ni qaanfataa akka duraanitti si wajji dubbii mannaa guu hin danda'uun isinin jaa jaalawwan kee islaamaa dilii hojjechuun xiqqeenyaan isinin jaa tawbaan ammoo fi duniyaa wa fil aakhira milkiidha anaa fi isinii fi muslima cufaatu addunyaa fi aakiratti rabbi nu waa milkeessu dilii hojjechuun khaatimaa namaa balleessitii hin jenne tasadaffaa gurbaa tokko taarika bareedaa nama ajaa'ibu tokkoon isinii himaan isinin jaa amaanaadhaaf akka wal barsiisnes bakkaan taarika kana irraa dhagee isiniifin himu sheekaan akkaan jaaladhu sheeka warra masriiti fadiilati sheekh waddoktor abuu ahmad muhammad hassaan hafidahullah waraa odoo darsii siiraa qaraasisu jiruutiti siiraa rasuulaa jechuu sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurbaan tokko darsii keessaa ka'eetiti yaa sheeka abbaan kiyya ni du'eeti abbaa kiyya kanaaf du'aa'ii godhaa jeen sheekninis obboleeyyan kiyya ka islaamaa an du'aa'iin godhaati warra taa'ee darsii qaruun isin aammiin ja'a jeen yeroo kana abbaa kee ka du'e kana rabbiin rahmataa godhuuf warri gaadarasoonni aammiin qabrii isaa caffee jannataa haa godhuuf galmee isaa illiyyiinitti haa galmeessuuf kitaaba isaa warra mirgaan fudhatu haa godhu akkana jee himeef gurbaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma sheekatti dhiyaatee maal jeenni beetanii yaa sheeka keenya abbaan kiyya akkaataa itti du'eensii fi maa je'eeti himuu eegaleef obboleeyyan kiyya ka islaamaa abbaan isaa akkaataan itti du'e odoo taa'eetiti maatii isaa waliin nyaata nyaachuu jiruuti jaalawwan kiyya ka islaamaa haqqi isaan itti dhufte yeroo haqqi isaan tun itti dhuftu irraa bahuu didde deemee sagaraa seene warra horii qabu bara sagaraa ammaan tanaa ni beenaami tobobboosan obboleeyyan kiyya yeroo inni haqqisuu fadhu haqqi isaan keessaa bahuu didde hogguma takka iyye mataa isaatiin bobboosan keessatti kufee maatiin isaa maaliif iyyaa ja'anii yeroo dhufan lubbuun isaa keessaa baate haala akkamitti haala mataan isaa bobboosan keessa jirtuuni keessaa baatee jaalawwan kiyya ka islaamaa abbaan kiyya du'a sagaraa keessatti du'ee abbaan kiyya salaatuu hin turree yaa sheeka yeroo je'uuni yaa ilma kiyya salaata namni lakkise khaxari jeen dubbii hamtuu jabduu keessa jira garuu abbaan kee salaata dhiise du'a akkanaa waa hin duuti ummaa ta'e gaafadhu hojiin abbaa keetii maali je'ii gaafadhu jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa nas'alullaha salaamata wal aafiya yeroo ayyoo isaa bira dhaqee gaafatu maal jetteen ni beeytanii abbaan kee nama ribaadhaan daldaluu jetteen jaalawwan kiyya ka islaamaa namni ribaa nyaatu vaampaayeriin isinin jaa dhiiga namaa xuuxu jira moo kam
qushaaja xurii wasaqa san nyaachuu jira moo kam sunnaa hin jijjiiramneen isinin jaa bakka wasaqaa san hakkisaa isaa oduu nyaatuu du'een isinin jaa obboleeyyan keenya islaamaa abadan dilii irratti ammaan tana izoo magganyatti ni beeyta mana viillaa keessa galaabar jolle dirree dawaatimi jimaan inni qabu bar urata qarshi kumaati akkana naanaa jaan maayyin tanaan isinin jaa narraa qabadhuu jaalowwan kiyya ka islaamaa dilii tanarraa rabbiin nu haa baraaru ribaa namni nyaatu vaampaayarri horii namaa nyaattee zulmii hojjetu jiraa bar qarshi kum takkasii kanneeti bar kum lama godhii kabali jaamu kam adiyyatul muslimiin خاتمة نما بالليزتين جنة ونوتي سجرا نياتو جرا وبليان كي كسلاما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه والبزار في مسنده والطبراني في الأوسط وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب وفي المشكاة المصابيح وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زانية جي اور قربان تكو odoo dirhama tokko bar ribaa haala taateen yoo nyaate gumnaa dhalaa gumnaa 36 isa kanaatu gama Allahatti gama diliitin isa kanaatutu irratti hamaadhaan isinin jaa dhalaa 36 ta gumnaa dalaydu wal iyaadu billah sanirra odoo beeytuu dirhama tokko yoo fudhatte atiitutu mujrimaan isinin jaa jaalowwan kee islaamaa taan mataa natuuf jettiimi dhaysuu qabnaan isinin jaa bar jaalowwan kee islaamaa dili amantana easy odoo mana keessa himbaaneeti bar jaalowwan kee islaamaa mobaayilii jiraami akka waliin janne arra dura tikeeta jannataatii fi tikeeta ibiddaatii lameen keessa harka kee jirti maal feetaati maal feeta odoo akkasi filima baalagee ilaaluu kadu'eetu jira jaalowwan kiyya ka islaamaa maaseenni heddummaatee wanni fokkottuunis jaalowwan kiyya idhaa kadhura alkhabath ka jee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinaadhaan isiniin jaabar jaalowwan kiyya ka islaamaa waan dhukkuba nuti takkaa dhageenyee hin beene akaakooleen keenya san cufa rabbiin nutti buusee wal iyaadhu billah dhukkuba eersii eenyuutuutu beeka obboleeyyan kiyya ka islaamaa Itoophiyaan darajaa meeqarraa akka jirtu ni beeytanii anaatu tuutu isiniima according to World Health Organization kuda sadaffarra jirraan isinin jaa kuda sadaffarra dirree dawaan nambar waahid taate biyya jaalalaa tajannuun jaalowwan kiyya ka islaamaa iyyu jirti bar eenyu haa dirmatuuf namuu itti galagale namni keessa jiraate cufaatu dheesee keessaa bu'u jira biyya maasee taate jedhee obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni Itoophiyaa keessatti sababaa eersindu nammeeqa ni beeytanii jaalowwan kiyya ka islaamaa amatatti nam kum 20 du'a walii galtee nam kum 700 fi kum 10 irraa ol nama eersin qabuutu keessa jira daataa Itoophiyaan hin baasne yoonin isinin jeeyo nu cufaatu mana keessa maal qabnu diishan qabnu diishi maal beeksisa godhu jira gumnummaa wal iyaadu billah tana je'eeti tijjisatu israahaatiin diisha keessatti waan nama gaddisiisu qanaata islaamaatirree ija kiyya dura qalbiitii yaatuun na booye gaaf tokko maal garsiisu jirti ni beeytanii Tom and Jerry garsiisu jirti qanaata bar islaama bar daawaa fatwaa tokkootu Tom and Jerry garsiisu Tom and Jerry maal qabdi jechuu maltanii bar gariin keessanuu kokkofalu jiraami hay maaliif Tom and Jerry nama kofalchiisti laa wa rabbil kaaba Tom and Jerry nama kofalchiistu waan achi duuba jiru waan hillaallee fi bar jaalowwan kiyya ka islaama adurree fi hantuuta yoo dhalaan adurreen biraa dhufte adurree akka isiisan hin jaalattu bar jaalowwan kiyya ka islaama ka jaalattu hantuuta xiqqoosanii maal jechuudha akkanni mee maal jechuu wal fakkaattii wal barbaaddii san beena malee tana maal jechuu waan meeqa dhiiraa fi dhiira dhalaa fi dhalaa dhiirummaan tiraas jarran ja'aniitu allachuuti fi baayisexuwaalii jira allachuuti tana cufa beeksisa nuu godhu jirti jechuu mee qanaatni islaamaa faa hin qaanfannu waan biraata diina irraa baratan meeqaa jira sammaanuuf hin garsiisne ijoollee teenya yaa abbootii kiyya isinoo ijoollee teessan cal jettaniituma diisharra keessanii fi biraa deemtanii yoo dhungatan achirratti bar wal dhungatan yeroo wal dhungatan libbiisanii tuutuutu asbaha bar maal jechuudha akkanni obboleeyyan kiyya ka islaamaa akka rasuulli keenya jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadiithu muttafaqun alayhi min hadiithi abdillahi ibni umara radiyallahu anhuma qaal sami'tu rasuulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
cufni keessanuu itti gaafatamoodha waan tiksitanirraa ni gaafatamtanii nuun jee rabbi bira jalla jalaalu rabbii guyyaa dheene maal jechuuf deemnan dalagaanin heewasame jechuuf deemnaani yoom gama rabbii deebinaa tajettu san jilsatul istiraahaa booda wajji deebina anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffate warratti dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbii walitti nu haa qabu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra daramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu rabbiin mana hidhaatirraa baasee biyya isaanitti haa deebisuun rabbiin mana hidhaarraa isaan baasee biyya isaanitti isaan haa deebisu hidhaa nama jiru cufaatuu rabbiin hidhaarraa baasee rabbi nu haa gammachisu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya nu haa guutu khaatimaa teenya rabbi nu haa tolchu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin qisu rabbi nu haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون obboleeyyan kiyya ka islaamaa eegaa akkanattis warri fachisne maayirratti ammoo wal gammachiisuun keenya waan hin oolamnin isinin jaa mataa natuub yoon gama rabbii deebinaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatuu gama rabbii keenyaa deebi'uu hin qabnu obboleeyyan kiyya gama rabbii keenyaa deebi'uu qabnaan isinin jaa ammas asitti waan bareedduu takka kaniin nuun joo maal seetan ni beetanii yeroo gama rabbii subhaanahu wa ta'aalaa deebinu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii heddummina istighfaara keenyaa hillaaluun isinin jaa qulqullummaa istighfaara keenyaa laala malee quantity miti quality dha dubbiin jaalowwan kiyya islaamaa hamma ati tawbaa teenya hamma qulqulleessinetti karaa isaa kanarratti sabaata argannaa istiqaamaa argachaatiti deemnaan isiniin jaalowwan kiyya islaamaa taarika gurbaa bareedaa takkaatiin saniinin nurraa goolaba yoon isinii dheereessallee ofii naa godhaan isinin jaa gurbaan kun jaalowwan kiyya islaamaa munaafiqa tureen isiniin jaa wal iyaadu billah رسول كenya صلى الله عليه وآله وسلم ركو عجائبات غرسيسو تري غرو رب جل جلاله ربي رحيم الرحمن مي جل جلاله غما غربا كنا توبه ديبي ادتي غما عيسى ديبسين غربان كن يا ربي كيا نا ارارمي جين ايغنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دقيتي يا ارغما ربي الله انس جل جلاله نا ارارمي جيتين جرا نقيبل جيتين جرا isini sallallahu alaihi wa alihi wasallam akkana qeebaltaniin fadha gaafa dura xilaataan isinitti ta'ee miti amman tana ammoo waahila keessan ta'eetiin orma kuffaaraa kana si waliin duuluu fadhaa jeen jaalowwan kiyya islaama rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam garaa namaa laafaamii bi abiihu wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ofiisii godheetiin jiraa jeen yeroo kana jaalowwan kiyya islaama gurbaan kun ربي داف جل جلال ربي بالما سيني يا ربي كيا ايغا اتس نقيبلت ارغمان كيتس نقيبل جراتي وان تكان سكرت داجين ان كرا كيترتي شهيدته ملي دوهم فدوجين ايغا شهيده غوتي نا اجستس ريف كيا اكا اگرن هنگوديني جين اوبليين كيا اسلاما دعاي بريدو كنا اگرتني ريف كيا اكا هنا اگر ري غودي جين ulama intenya akkanu himanitti rahmatullahi alayhim rahmatan wasiya gafalo la yamamati jalowwan kiyya islama jihadatti seene gurbaan kun kafirtoota meeka eega ajjeese booda isa ajjeesanii yeroo lolli dhumte booda sahaban alayhim min allahi ridwan gurbaa kana reefka isa barbaadu seenan dura nama jiru keessa laalanin nama jiru keessa yeroo laalan hinjiru obboleeyyan kiyya haya mee warra du'e keessa barbaadaa jaanin yeroo warra du'e keessaas barbaadan reefki isaa hinjirtuun isinin jaa allahu akbar heddummina tawbaa teetiitii miti isinin hin jenne qulqullina tawbaati gurbaan kun maqaan isaa makhshiy ibn humayr jaanin radiyallahu anhu wa arda munaafiqa ture laaldeen gadda jaalowwan kiyya islaama arraan tana ammoo minbara rasuula irratti sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama
مكا إسا دبني يا توبة دقاسا ديبني والله الذي لا إله غيره يا أبلي زكية كإسلاما يا أبلي تيتية إسلاما مكا بريدان الدنيا في آخرته غمدان سننجا غم ربي كينيا جالوان كيا هادي بنون سننجا يون دقا كنا من الله الرأي يو دو غوري أمين نفسيتي ياتي في شيطان الرأي كرا بريدا كان إسي يادتي سي أن اتهججو دبر الله ننتكفما إذنف دلدلة كرا جنة أنا إبدا جهنم كيسا ندر برا والإياذ بالله الله ننتكفما أنيس كانين دبر إسني ورد كيفته ورد لك ربنا وعود نشوفاتي في ربي يا دام رادك ربنا وعود اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم أونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أغلل عددهم اللهم فل هدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من أعدانا اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين ووصي على عبادك المقلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله